Habakran sikino hikai uba birbor ula ong bana kalyang menteri ketanat puliru ula kular haki ba ansha ikino hikai ban yale ek eksamen MTET klaim dak hen ka snam bana kalyang ka sorkaru kan yale kat bala ban penjun sur ek eksamen na ka banta kino hikai kontrak. Uba birbor ula ong ba watla kino hikai kimpat yo pediang ya ka shithi ne hukum na ka Supreme Court Hendrai kino hikai kisania bakani ka hukum kan long kat kum ka jingkran menteri ketanat puli uba lak menrumbui Ban saya baru kino hikai kontrak ban yale eka eksamen MTET. Ke Supreme Court ke 8 Mi eka hukum ban saya baru kino hikai kontrak ban yale eka eksamen MTET harangkat ke jing penjensur hakikat tu kat ni benta laong uba birbor. Sarkar ka ailat ya kino hikai kontrak ba kin pendak eka MTET. Kata ka basai klam khai ya ka jing he snal. De ma kata kaba Ar kabangi leslok bat lawyer ki jongi kalong ba kam jongi nila like Supreme Court ya halor kata kanong rem bana Supreme Court ni yo ke jo ka order kabangin sayo adin hearing ke baladam ba lasya yani ban yele biang ya MTET kata ke jinta na Supreme Court unta nang ban penting ni pernikai banta nagaliang dungi ni nodon committee but sim da kawai karai kata kalomba in pansangai no ya kajing ke jongi but in up ya kai kaba ka Supreme Court karai halo jungi be bakado nagaliang jonga kumno yalam ai kublai ya ki baj babaro iseng balang ki ba pher Kebla gasnok tilang bat ginado nyotrik jong ubnai September hadu nyotrik jong ubnai Oktober manta hakaba kim thai ya kamet kayong kim thai ya islap kaleher ilahai kakti kaman kakti kadiang ka jongki nagabanta bandar kat bat ni kumtang ai khulai kerpang ya kani gasni wat hakaba kiba pon kiseng bang kilawan ban ai man sinyangi Ilalait pat nakajing huri hura kaba pensneo pentobria ya kekerdan jongi kum kina hikai nai kulai baru kerpang ya kiseng balang pajba kiba kani gasni ilalait nak huri hura ilalait nakajing sau kijing ma baru kumta god ya don kani kaman sim ban ai kaman sim kajing kersan pajba apa kejelak kiba don kam nakajing rap napi seng balang kima phar ban phar